babandize n'ikitambo cya miseke bembere Reverend Father Crispus Mumpiro uri umuhezo wa bwana mukora ha Paris ya Kashoro kandi ayihanangiriza abashija gukora imyoga yabo kandi bakwatanise n'abakazi babo. Rero bagira kugira ngo musezanwe ara president na chairman umukaye umkamwenu arono worusanga president ari umukazi umukuru abo kuba umushayisha cyamani icyari kubanza gukora no kitongana rero umukazi usanga naza kusarensa zebirere yo kuhatiko mumbajuze zekiyungu ngo njure takamutera kandi obwinimba ngo no gore nabo turagira mu president no musezi abebembeza bakwatiriye ishomerero bashabera bazire kuteka amano mu kushomesa abana hamwe no kubegese mico mirungi ahabwo burunji bwa nyensya ahabwo kubatino kutwija kutunga nyensa kare abana batashomera hati mumbanza murebe nyo mwijuce mwine tubingana owaboga wazahirwa munje binyansi nanye ni intera professor Simu Aisha Professor Kamushanyiri kungaka zo mwishoni mwana yabene gashonoje kandi binane dini agarahangana abaje mutumu gasho museke akone bitambura hamwe ahubwo twina bazere bitu batasome cyoka binenge sonunji kandi bine dini tikwe kandi nabachi nabo mugasho y'abantu koraje ticha murungi ba obis na ba OGs bagumishomero ryabo foundation bode kurunda n'abantu ishomero litunguka wene nyine rero ishomero ryaza kutunguka nubwo abebembezi bakwatire hishomerero bitu mukuru w'ishomero najara ngo bacuru kubita binentebeza rukumara amizi kandi nabatambara n'engendo ningwa so ivyo nibituretera ubumwe n'umwe ishomereri okutakora kurungi Umuganda makuru Vicar General wa Diocese ya Fort Portal Monsignor Isaac Peter Mayombo arjire yahigaba kuri stoko rwo mu district ya Chenjojo okombe kekerezia aha musinji gwe kanukwe babase kuhama yahise hapi tinisa y'abayamani niyetaga ikara msingi okwepa eka okurona amakagona wakatamu mani bilika yo Kristiona nisigera kwa eka enyakwine amani kandi babe bitinsa batara bamwe na bamwe basimire mukama aha bwacicuco kusiyo mwaka nka Parish mu mwaka gumo guhinguye twatula hano nkaciya person organizing committee okutandika parish yenu ni ngaruka kandi umuntu gumanyuma yo mwaka kubatababicia no kubasima muno abwe binte bikozire nsima bwanya mukuru abwe byakora kandi byakozire akwa twantu rugahara turi mparisi ya butiti betwati tusima muno ruhanga abokorora netwetwara itwenka nka parish so kwa parish netandika bintu bingi bikozirwe abagole nkayikumbaga isiro rede batungia amasakramento amakrezia amashaka gatandikire agandi katungira amataka gago abandi bakyalinga kukatandika ekeza yeitu ekarotene flower hoire ne amadisa kalimu ne rangi tiro munda omukujaguza habireho n'empaka za kwaya kweshongora kandi kwaye canda ca cicucu niye singire Gasha kwa Juliet Chasima na Daniel Vingana.